Pemirsa, upacara nyenuk pinaka upacara anutin agama Hindu Bali tur eedan sejroning upacara ngentak linggih. Nyenuk kesemertinin antok rau tur ngaksiang. Sejroning pemargin upacara nyenuk cihna tedunyane dewata nawasanga sejroning ngaksiang tur maning mepaice panurgan ring pemargin upacara sane sampun memargi. Nyenuk pinaka pahan ring pemargin upacara mekebat daun, tetujuannya antuk nyanggre ide betara mangdane sidem linggi ring pelinggihan sane sampun kesucian. Upacara nyenuk ketanyane kemargiang ring penyinep pemargin upacara ngentek linggi utawi upacara ageng sanelianan. Upacara puniki kesemertinin pinaka Cina bakti miwara saangayu bagil mawinan upacara sampun presida memargi antar sarana ring pemargin nyenuk sekadi asil jagat kenirga mayang pinaka bakti majeng ide betara umat sane rau ring pemargin nyenuk ketanyane ngawi gunayang busan mewarni barak selem putih miwa poleng anutin arah mata angin ring ajan agama Hindu Bali. Agus Sudiatmike, Bali TV.